anak ko kaya nga parwaran ni kwa sir ni Busmita siyempre nag-viral na nga ro nga kasta nga mamuna mo ni Busmi nga diti makita namat nga wan ti kwak kadagita nga kumurim mar ladetan Mm. kunana sir nga manong ilapam mulatan kunana mo sir. Mm. Sir, basar iti viral post, agparparang nga iti nagpost ket agnagan iti Reynold Villegas. Anat ginapagpaiswanan nga da kayo iti nagipost kada ito, sir? Ana nga siya sir nga siya kasi Okay, awan so hanga bale nalipatak dita nga konser awan bagi niya ako ni dirin mar na alarma na trauma na kasla ko matiti nagsupli di panaka pangpang or ko ni kapita hindi dalo. okay. Sir, no hanga sika iti nagpost awan ti ideyam no sa sinno iti adda iti likodan dirato nga nagiposter ti viral video. Awan sir. Okay. Sir, haan mo lang nga mailasin sa sinno DJ mismo nga nagi-video DJ pan nakapang or ket pan nakakabkabil yu, sir. Awang garud tamok sir. Ngam mahal lang da kam tinakasta ditan sir adu petim mo nang da kami sir. Mm. Andalang kumuday tamot bagik trimaran ekot tader kumot din sir. Okay. So, sir, iti biyang ni Senator Raffy Tulfo adda iti pan nakisarita na ken dati a kapitan tan Carlo Toledanes ket ditoy nga inpakaam nga no nasingpet isuna no nasingpet dagiti tattao ken kuana ket nasingpet met isuna kada kayo ngem Sponsor. kunana ipagarop nga luko-luko kay kano ken adda iti panagtakaw yo and then panagaramit ti illegal drugs so sa dino ang pa-face kay kano pa iti drugs iti construction firm na, sir. Dita nga dito nga rigat di pa nagbiag ko sir ang marami data ko sir. Dita drugs nga bagbagan. Paaminin na nga rod sir. Anang nga rod ti amin nagkawam mo ti nagpaiso na ura. Pega no papatayan na kaliding aldawan sir. Kalang nga amin na nga rod sir. O mutin niya dita nga. Sir, ano nga amin, iti ipagpapaskol ni Apo dati a Kapitan Toledanes, idi na pasamak sakbay DJ panangkabkabin na kada kayo. DGPay ko sir. Dita kawar ti crane kano sir. Kuna nakot kwa tinakaw mo kano pay kuna. Kano mo lang amin sir. Awan mo ti prueba na kundi panunutin nyo sir. Hanga mabagkat ti memesa nga tao dita kawar ti crane sir. Mm. Hmm? Yung talaga nga napukaw, sir, ito nga crane. Sir? Yung talaga nga napukaw, sir, ito nga crane. Napukaw ka nung rod sir ke tataga siya mati kwada ke puro no agsauda kano timot ko kuma ada ebidensyada sir kasla ka di time nga di baga nga before pa ide nga ay ibaga nga ada ti agko ka ti shabu dita kuna na pa di inopen ko pa anong kan damala di hindi kami mo sir ay boss ko nakinya na agpa drug test ko makada ko nagpay yung baga nakita nga di sila ko hindi sila nag-warning kan ay na test buy ko na nagayam. Awan ti kwada sir. Awan nga pulos ti kastada ta open na nga pa-drug test kada ko iti tanong madalusa lang ginagang ko. Sir Reynold, DJ na iwaras nga video, DJ ka diti umuna nga gundaway nga kinabil na kayo when ada dagiti imununan nga kinabkabil na kayo. Aduda nga imunan na sir. Adudan. Pagkitigin niya kada ko sir kaya dagiti imunan na baseball bat pa iti pagpana na sir. Dapat di nakablu sir nga di kadwa nga na ikwag adda pala ti puder da sir handa ka no pe sigunti damag ditan handa ka no pe kwad di lata ka no ang rumrumar. Ngam dagiti nga kinabkabil na agpapada ti akusasyon na, sir, nga nagtakaw kada illegal drugs amin ti accusation. Awan mat sir siya lati pinabasol da nga kasta sir da kasi di may nga uncle na dita. Isumat lang di agar aramid kada agisang sangput nga agapot ni Besia. Kaya nga nagpaiso na sir. Hawan ti ta idip no di ko na nga paaminin nak nya nga ron ti amin sir ke nakabutang dagita nga ko sir nga nakabutang dagita nga ko nga drugs. Bracket ko pa yung malati agbayag kada ti lubong kabutang ko dagita sir. Sir Reynold, basar kada ti viral post at dagiti kalyenda iti ayan ti construction firm ken adda dagiti pangta nga gaburanda nga sibibiyag dagiti kakadwayo anat kinapagpaisuanan na datoy. Diyan mo lang sir tawam mo't kamok nga napasama nga kasta sir. Okay sir. Sir tatagon daway adda kaliti plano tayo nga mangipila iti kaso kasi ti kunamon nabayag det sir ngem Total sir ka trimar maaladetan kan
kahit kung adalos ang ginagang ko, panggap data drugs, kinagpaiso na awan ti record ko ti kasta, sir. Yes, sir. Sir, ano ti trabaho tayo, tatagon daway? Pan sir, labor na langanan sir, ta diyan kami maka-operate sir, ta dagiti pala pinangkukuha na ka, dagiti pinangkuha na diti imak kada ko, talaga oray sakak ka, kukuha klata sir. Ilang dakal kayam yamanat ko, tinawa na ni boss ko nga. Sir, tinakita ijay video at dati kumbaga kinabkabil na nga usar ti host ken dete kayo. How about kayo? Ano sir na met kanya yun, sir? Ati bayog sir, unti bayog degi sir. Isumat pang orna kanya yun, sir. Hmm. Ano nga pa sa ti bagyo tinatamaan, sir? Diti abaga nga diti sir. Kung diti sakak sir, sinumbangir nga abagak kan diti may isang sakak. Si viral video, sir, at dapat ti kakadwa ni Apo Kapitan nga nang kabkabil kadagiti tao. How about kanyang Iraman ko aming idarom digi jayin sir kasi mula ti kwada kanya kasi digi may isa sir digi nakared no nakukayo digi. Kung amin digi asutan nagti 45 at ako nakinya na mamading ko naggapo na Ilocos or may nagtrabaho dito ko na no data butang ko kanya hangga pulos ka butang kaya ka lang nga respeton ko nakinya na sir. So digi sa una nga so digi sa una nga yut ni nang bagambe nga di nakabutang ko na siyempre pagkakataon ng mga mangko kanya digi sir. So kaya nasa sir taga probinsya kay Ilocos Sur, yan imay kay lang dito yung Ilocos Sur dito nagtrabaho. Kung sir abale nagkuanak pa ditan sir, nakarehistro na dito barangay dos. Idi, siyempre nabayaga nga ron kinyanan. Yung kalpasan iti pa nakakabil mo sir, nag-resign ka nga sigod when nag-stay ka pa. Nag-awanin na sir, diyan nagsubsubli ta dan wan may sabay data sir nga ibagada nagsubli-subli na DJ never nga na nagsubsubli DJ sir, di nakabil na ko. Awanin ape agmauyong di tao nang nagsubli ko diyan sir. Kun may isa sir, ipanunutom na ka-gate data DJ pela gate handa ka pastra kunin kumada kita security guard no data ibagada nagsubli-subli na nga panagkuha dit. Anamo din. Kapitan da basit titina sa atlabasi mo ti ko mga DJ ko. Apo. No estimatum sir, no patapata ti bilang dagiti kinabkabilen ni Apo Toledanes, mano kayo sir? Ado kami sir nariga nga may baga deton tano damadamag dati site kada ko di ka pandamo lat ako mabil kada ko apay di jay. Okay sir. Sir, dakkel nga sa ludsod kaano nga napasamak DJ nga panakabkabil? Kada kayo? Jak pa ka matandaan sir kasi 2024 tamok ng bagada mga 2025 ka bale 2025 ka naminduan nga nag-December kami ditoin sir. Okay sir. Sir, lastly, no aday ti mensahe no dingdingag tatama ni Apo Dan Toledanes so dati mensahe ken kuana go ahead. Awanin sir kasi latan ta awam matiwak kanya na ganhan ako may bagbaga data dragsa ta syempre ko data sir. Awam tinaalala da kinyak kada prueba da di pay bagbagaan na test by na kada ko awang nga pulos tinakukuha na sir amak ko data lawo ni drugs. Kuan ni sir Rapi. Okay. And sir, si Rino agyaman kami ti oras ngayon pa imo iti bomboradyo lawag tapos ni kasakit mailaw-lawag met ti takder mo sir. Thank you sir.